Jadi ini turwane lelo orang sapa model pakaian agia gita poji taita na pake makun raye maka ia toro talengi baineta ia kota poji tita makun re kumasura ponco alengil sura ponco dia nama gaga masura ponco makun raye tu dia nama gaga mak baju kensi dia nama gaga ia kota poji di morone makan kuma baju kensi makun raye alengi baju kensi baineta tetapi jagaiwi aja na pakai saliwak kamera apa ku saliwak kamera mak baju kensi baineta isaliwak kamera mak baju ponco bayi masulara ponco baineta tania bawang amu bali mulai na susah itu maka dia bali mulai iritai madosa ki de na irita barang bagus jadi makanya dia nama dia agak alengnya suara ponco baineta kota poji mite makunre masula ponco angka si bawaku joka patapula sona enrewai lepang itu ke mali bajurana makunre maka deh agak menggoreng bajuranangnya melo go bawa baini muloranang nah kada de iya royak lo pujila dak mite makunre ku bajuranangi madosa apa ki kuiritai jadi ia rompe melika baju renang lupa pakai matuk bainiku na pusuron nangit tangan kasoro jadi dikubah mita ini karena kak bagus ia roh kata naro pakai bainimu riwat tu puramu nah mapake Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sidina atama tepukna pungala ta'ala ke hadir angka 2 asipulungan na puryo pungala ta'ala. Pertama asipulu-pulungan untuk bagi-bagi sarakini nawa pada padana nakan naki musibah atau sipulu-pulung maka yasangi bertakziah. Yang kedua asipulu-pulungan untuk bagi-baginya makini nawa pada padana koto mapak botin atau sipulu-pulung maka yasa bertahniah. Iye dua asipulungan ko iliseri bicara agama meningka angkana maka dia nabi ta ko tudadangi umat kuna agama mo na bicara neng kalinga maka tudanna ya sangi banjelis maghfirah tudang adam pengat dosa jadi pedek metaki tudang insyaallah pedek mega dosa tak den ya syukurlah ada kita tak terlalu perlu pajai sedino masalah melebih kadere aswewe angka ki mapak boting angka tu akata di tomatoi tomapak boting mamagi-magi tomamina seripu Allah Ta'ala sirkom mengi kedua mempelai angkai wadi sial lampiran nah kaya sa sial lampiran ia sangi sial lampiran tu si pupuralino kemudian wayang kalibu ila ahlihi masrura ipa si pulu-pulu toy matu si pakaririo o kusuruga ia sa sial lampiran ia koko mi bawa lino si pupurang nama Sara asuri monri si buru kemiasanna supaya icapa ia keluarga iwadingi sial lampirange maka kita nasihatkan serikomengi liseri rumah tangga kita ini dengan amal-amal agama gangkana
Siddi sahaba makutano ko nabita itulah Hakim bin Abdullah. Maka dia Hakim bin Abdullah natanya nabita surun Allah Ta'ala ma hakku saujati minna agaro hakna bainewe okko idi lakai betungan na kewajiban na lakai nakutanannya aga hakna bainewe lokko idi. Maka dia nabita hamsatu asyai 5 rupa tu di kewajiban di orang newe. Yang pertama tu timuha idza akalta pandrei bainemu riwat tupurata na mandre. Ia ko maka dia nabita pandrei etanya tu warra apa ko warra dia cocok pandrei baine warra tu. Aga pale nandre berarti purai nasu. Jika kana angka ahli tafsir kain maka dari iya hadis saya betul na pandri betul na anasu ko jolo orang ni napung pandri bainimu. Sedino masal memakai betul ni maka dah iya rupanya yang punya tanggung jawab pekan ke andri itu adalah arwanewe. Cuma kode itu leman nasuwe calowi baineta naman nasuki. Nah, jadi ini arwane punna tanggung jawab pekan ke andre ya kode tu leman nasue calowi baineta na nasuki. Kemudian bainewe te ia ko ihlas ki man nasun ngilak kaita maka tungka rede na tunan reta makia palangir seseta pak magai tabaliwi tahikmati lakaita. Ini orang newe ya ko pole masalah salana andrena na sugi baineta denawat dikimacai apa magai kan nabalimi tanggung jawab tayro. Sini no masalah melebih yang kadere. Kemudian penafsiran yang kedua iero nabi taro deneng kana targibang ngarako perkara dunia tapi iero naro makada pandre itu perkara dunia tetapi gangkana maka dia ahli tafsir hadis maka dia iero tu timwa akatana pandre riwat tu puramu na mandre betulna aja je maka dia watakale nami bawa baini tata pandre tetapi melotoi ipandre rohanina berak magai ia koi pandre rohanina na de madising wadingi na patunru atakale na pogau amal-amal agama ia ko atakalena mita pandre na deta pandre rohanina amo madisi de tun lete mas sampajangi apa ia meloi mas sampajang adalah rohanini ia watakalewe tu apa mina poji mandre minung tinro kawing jadi ko atakalena mi bab baini tata pandre ia to mi pa emelo na pogau sinino masal malabing kadere makanya ipandre rohanina aga papandrena rohani adalah agama jadi pandre baine muri waktu puramu na mandre maki betul maka deh pak guru baine mu magama riwatu puramu na mak guru agama jika kana na lorang agama tu maka deh idi oronewe a guru ki jolo agama napa mak bene tapak guru baine ta magama serekomengi bainita matu pak guru anak tamagama apa ia kau tahu lengi pak guru bainita magama lebih na hormati matu bainita tahu lengi daripada idi ya roh hikmana roh angka meloi pagau matu maka dia lakai nama kuah pendapat kuya maka dia binena agak toji misangi kok nah ya mi puli mak guru agama ya makanya guru ki jolo idi orane agama napa mak bene berat pak guru baine tamagama ketaatan istri langsung kepada kita pak idi pak guru agama ya ku ustaz semi pak guru agama makanya itu ustazku idolaku ya bahaya. Sini no masalah lebih yang kadere yang kedua wataksuha idza tasaita papake bainemu riwatu puramuna mapake jadi ini turwane leilo orang sapa model pakaian agia gita poji taita napake makun raye maka ia toro talengi baineta
Iya kota puji tita makunre ku masulara ponco aleng sulara ponco. Dia nama gaga masulara ponco makunre itu dia nama gaga. Mak baju kensi dia nama gaga. Iya kota puji di morone makan ku mak baju kensi makunre aleng baju kensi baineta. Tetapi jagaiwi aja na pakai saliwak kamera. Apa ku isaliwak kamera mak baju kensi baineta, isaliwak kamera mak baju ponco bayi masulara ponco baineta. Tania bawang amu bali mulai na susah itu. Maka dia bali mulai iritai madosa ki. De na irita. Barang bagus. Jadi makanya dia nama dia agak alengnya sulara ponco baineta. Kota poji mite makunre masulara ponco angka si bawaku joka patah pulas sona. Enrewai lepang itu ke mali baju ranah makunrai maka deh agak menggoreng baju ranangnya melo go bawa bayi mulo ranang nah kada deh iya royak lo pujila dak mite makunrai ku baju ranangi madosa apa ki kuiritai jadi iya rompe mali kak baju ranang lo pakai matuk bayi ku na pusuron nangi tangan kasoro jadi dik bamitai kada kak bagus. Nah, iro kata naro papakai bainemu riwatu puramu nah mapake. Yang ketiga, nasanadita wala tadribul wajha. Jangan memukul muka. Jaina tiangi agama tatu ipatapai pala lime kurupan na bainewe. Matunai lepung arwani ko na patap-patap liman na yolo oko rupan na bainena. Gangkana maka debita nigi patapai lima rupan na bainena takko na luserang iwanina agatil luserang kayu bakar ayo tunu-tunuan sini no masalah melebihkan. Yang keempat adalah wala tukabbi, jangan menyinggung perasaannya. Jadi orang ini berkewajiban untuk sampo-sampo jagai perasaan makun raya. Apa ia tu makun raya pelik baineta tu halusulat de perasaan dia macam ini ku maka laki makhluk halus pada setengah halusu mana mimato maka dia guru tabeneng ipalaba imakun raya matalla ko lakaina majapunul lekapang ekasiratu kita la idi oranesia sosiwani ondo repan na tersinggung ya sangi makun raya apa mage halusulat de jiwanya. Angka buting paru nape seminggu purana buting besa tiala dena melo mandre bainena ko dena simpan nena duai sidi waktu loy masa paja loro eta panapali sudah de panapura mandre mancaji matanya bainena pak de tono melo mandre ko dena si bawa lakaina onro simpojina la melo meniasara napang kapole lakaina ataruni manre daing agana selakaina we masoka silokulada pura manre tersinggung memang di bainena tau maso pale itaja rakko marakko ki mataja tau maso pale itajang makanya dinasehatkan maka di orang newe amo maso ki yang pola kona juluiki nanre bainewe andre toki tersinggung lada tu balik makurre ko deni andre nahe amu ya napa to wisanna kenro ki manre deng nak kada kubulani ramallah maka demi mani iramallah ni gada tonro manre nak kada maje nang kada sing ramallang ka tumate lakken na minggu rio we oko jandai manre lakken ku sasani lipa si we na tarwe mata te alusun perasaan ne padahal iro kenyataan na rupale iro lakai na iyo loy mas sampajal loro na iyo biokupu imam baca doang ipalepe wani pitu na lakai ni ramallah salah kita saat di kumakwiro dia na salah cuma yang salah melampula deki tapi na solangi atina bainita makanya dia itu paling nawad dikihe melampula de iro newe ko dapat diri atina bainita jadi na laku kota nau gitu jujur menyakitkan Okom Indosiar jaji itu
Dena wad diki malampui di orane na rekuat di dapat diri atita atina baine. Makanya kita wala tukabi, jangan menyinggung perasaannya. Nah, sini no masalah melebihi kadere. Kemudian yang terakhir adalah wala tahjur illa fil bait. Ajak tasalaiwi baineta sangadinna bola panonroy. Bola panonroy. Dena wad dilampa tu palik bainewe he. Ya pagandengang, ya palurangang. Iya na tu namiga balama ko ya pak magai. Dena kelornya gamai ya pagandengang, ya palurangang bainewe tu palik. Maka dia bita wala tahjur illa fil bait. Aja mu sara, aja mu lapasangi bainemu sangadina bola panonro iko palawangang aja. Sini no masalah melebihi kadere. Ya to si di makunrai itu, maka dato si nabi te to si makunrai dua mi kewajibanna. Ia orang yang naro 5, ia makun raya 2, tapi tongangi 2 mi cek dek mi, tapi koden le pogaui bahaya. Dia nak bahaya. Aga tugas nama makun raya, kewajiban nama makun raya yang pertama taat kepada suaminya. Ia makun raya ia ko purani ipak boting purani patarimai yang Allah biningan na lakaita alita loko lakaita, maka mapamulir watuiro ketaatan yang paling utama adalah suami kita. Ya kopura ni pak boti nama kasamang mangubi tomatotta si bawa lakaita bita ponroyoloi taturusi pangubina lakaita. Magi nakuaro si ponang ipurna tarima lo biningeta, maka tanggung jawab orang tua berpindah kepada suami. Iwatu na de panipalakai ki angka dosa tapagau tanggung jawabna ambokna. Tapi pura ni napalakai alele ro tanggung jawab loko lakaita. Je kon ka dosa tapagau na podosa toy lakaita. Ya yetu di orang Nepal kotoma bene si tongan na wadiki yetu pagaji. Apa loki malah tanggung jawab. Waktu tekalolo dega agak tanggung jawab tapi pura ki mak bene wa lo lempa tanggung jawab na ambok na lete lokuidi maka wadi ki pagaji stongan na tu cuma mak bene di roniwe. Nah sini no masalah melebihi kadere. Kemudian hikmat kepada suami, berhikmat kepada suami, melayani daripada suami, ini tanggung jawab kita. Ia koden le pogau iye ampe makada ko nak bahaya aga bahayana maka dei nabita nigi arwane patopo i limanna oko onronna bahasa halus nih aja nih lampu ya pak nisang matu nana pak mega nana wita nigi orane patopo limanna takko isampean iru 5 euro codok punai 5. Maka irwan ni maka dia nabi tapi 70 malaikat ipanono untuk melaknat istri semacam ini. Kecuali nareko tatakori baineta. Tatakori baineta contoh baineta to manasu. Ia to masassa, ia to masering, ia to macicil bola. Aga pala napagaw lakay na. Matinro mangero, moto mangiro, pura mangiro labak mamotro. Wani na patopo limanna takko matakko bainena denule kasi. Na sampiang ni dena nonno malaikat melaknat isi semacam ini. Niga suruh kita takuri baineta. Makanya itu baine itu paling iseng he. Maka itu baine pasangan hidup kita. Bukan pembantu kita. Iya mak oke meromo malage rumah tangga pak mage nasa iba ini na pembantu. Iya pa namelo mandre na rekotunu bale mapalabo topi. Iya ko macakke ni tapa mo pasi panewe. Laba rupa. Sini no masalah melebihi kadre. Istri kita adalah pasangan hidup. Makanya kita kerjasama bagaimana meraih surga. Sini no masalah melebihi kadre. Niki mitai wanita penghuni surga maka dia nabita Fatima si tongenna ikona pengulunna makun reye oko suruga
tetapi angka makunrai iolo pitama suruga naiko niga nakada Bunda Atika dia najelaskan nabi tanamat de penasaran Fatimah agar sipana agar no pagok Bunda Atika sareko mangiolo tama suruga na iya jinalay anakna Husain nepai napaloko bulana Bunda Atika nigaro iya Fatimah binti Rasulullah di kata si bang nakada anakku Husain arwani ga nakada arwani Husain maka dari Bunda Atika we tak dampang ngak Fatimah natianga lakaiku patama arwani ko boleh narekode igaga lakaiku dalam pola nakada anak-anak biji anak-anak we Pak Mupi nakada amu anak yang penting arwani begitu istri menjaga kehormatan suaminya amu anak-anak yang penting arwani dia namanya patama arwani ilalam pola dito gaga sangorano ko apeta bu iya ko na chat kita lagayero madosa gitu sini no masalah malabi yang kadere gangkana na parewe anak na Bunda Atika napa lau pemang jolok teponi lau pemang ipatama nih maka day Bunda Atika tudak ke jolo Fatimah meloka tama kamarae magai meloka tama mak bello apa dena mita nang kalakai ku pole meloka nareko angke lakai ku matu napaka na tiro sauni takona di tama Bunda Atika tudak ni Fatimah angkai lalang okoro yolona babangiro angka handu angka baskong anu bakoro sana bakoro angka waina angka to si kaca angka to handu angka to sapra angka to cambo mapikir Fatimah agama anak guna na iye gangkana dena meta angke Bunda Atika we cantik paga Bunda Atika liwak balona liwak kanjana na cau-cau kami lo buting maka dari Fatimah magi nak kuah mana kanjak na tapata tu makanjak na balota tu nak kada yero aso poda kona maka dena meta nang kalakeku melo ka kona apa kana tiro na sau takona nak kada aga paliguna na iye nak kada iye tu kuang kay lakai kumatu lo dupay madecing lo luluki pusat na si bahandu itu na palu patudang ako sapre lawalay ajena law ramyo ko baskonge na palau saula ajena makoro asena ko tanama kotiro law saula ajena ko yaw baskonge na sau takona na palau pinu chakke iya ko puramana ni matu iro lawalen ni we cambo makada deng iya ko kuramo pi bateku hikmatiki lebih baik idi barasa kak daripada pungala taala barasa kak surimunrina pungala taala sini no masalah malabing kadere begitu penghikmatannya Bunda Atika lokolakaina gangkanna mancaji iolo tama suruga da pangulunna makundrek ku suruga itu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sini no masalah malabing kadere jadi hiasi rumah tangga kita dengan amal-amal agama ya kotis sangi di orane makada makunrai lakaiku makunrai bainiku idi makunrai yetisato makada lakaiku ternyata orane maka masing-masing tunaikan dulu kewajiban napa menuntut hak insyaallah maka keluarga kita iki akan dijanjikan oleh Allah wa yang qalibu ila ahlihi masrura dan insyaallah akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'ma yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim ladhimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatal matin, ya rahimal masakin, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbi fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyibatan mubarak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal bina.
Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.